Khothe khulwane ya Pretoria vho ṋetshedza advocate Vho-Teffo ndaela yo vha dzhiela ṱhanziela dzavho dza pfunzo dzine dza khwaṱhisa uri vho-ramilayo. Izwi zwi khou ḓa nga murahu musi khoro ya ramilayo yo wana mbilaelo dzi paḓaho 22 hu tshi katelwa ya u rwa na ya zwiito zwa vhuyaḓa. Izwo ndi zwone zwo vha dzinginyaho uri dzina la Vho-Teffo li bviswe kha mutevhe wa vho-ramilayo. Zwo ralo a vho ngo tsha tendelwa u shuma sa ramilayo kana u ṋetshedza zwaho ngeletshedzo i kwamanaho na zwa mulayo. The following order is made. 1. The respondent, Advocate Vho-Malesela Teffo, is hereby removed from the role of legal practitioners. 2. The respondent must surrender and deliver his certificate of enrollment as a legal practitioner to the registrar of this honorable court. Khothe khulwane yo amba zwa uri zwa u bviswa Vho-Teffo kha mutevhe wa vho-ramilayo zwo fanela. Izwi zwi khou tevhela zwine hapfi Vho-Teffo vho dzhia ndaela u bva kha muthu we vha vha tshi khou muimelela hu si u bva kha atheni na u kundelwa u imelela muthu ngeno vho mu badelisa. Mr. Teffo could not be regarded to be a fit and proper person to practice as a legal practitioner. With this judgment, the court has confirmed the view of the LPC. And in terms of this judgment, the court therefore decided that he can no longer be allowed to represent clients as a legal practitioner, and therefore he will not be allowed to appear in any court on behalf of a client. Vho-Teffo ndiwe vha ita na u pomoka President Vho Ramaphosa, vha vhutshutshisi ha lushaka na Minister wa Mapholisa Vho Bheki uri vha khou luka tshikwekwe tsha u vha pandela kana u fhelisa mushumo wavho. Khothe yo wana vhuṱanzi honoho sa vhu sa ḓadzi mudzio. Khothe yo ta muḓinḓa wa khothe uri a vhe ene ane a langa zwikwama zwa Vho-Teffo.